kuat share kandiat ke bangi lang apo civil hospital bat kini kandiat sini kabaning kong kalong ba kidon kinong pang bat ngi menta bati apo civil ti kini kinong pang kidon under our care bat ka khubor bang akwa baning kong mga akwa ban ai dia kibri ki jongi ki public ki society bakin discriminate lani stigmatize ki ini nongpang number 1 number ba ki de ki nongpang ki normal patient si bang treat danger lani ba umbangin baka hadu kata begin team ya sebab ngi lasim ka precaution ngi lasim ka menhikai nongpang kemudian LXT, kemudian BAM, maintain yang ketuga social distance. Kini kita panghi baru kemudian hang ni kilong mild symptom baik kemudian mentah adu mentah susah civil. Mild symptoms karena staff jangan kilong 24/7 kita take care iki, but all my staff are fully equipped and fully protected. So none of them has been denied any thing from my side. Kaya kebagian kang ni leban penbiang kat bala nakaliang ka administration. But kabangay kuwa baning kong kapay ba bakin sang tu ba kini kinong pang ladang kilami na hospital ni sibu mentang nila adep screen ni ki ada hadim adep screen nila adep test ki but hadim manglasim sampul nila bu iswa ki hapo observation ward ba ni report dan yo teknik patient kibadan bani kibadan negative result but kibamdan ka jing sistem benar bamdan ka suwang bamdan jing shit bamdan yang peti bamdan cerho but bamdan kan ka secondary comorbidity teknik laban lay siyeng but ka advice jong kalong bay kini nong pang kipo hiyeng kinsyong ladan ka kamera bolong separate la ka jong ka kamera la jong use ka mobile Filang protected jaldi dang kamas, ban sakti man kapor, ban use ka hand sanitizer, nang tayo kamera jong filang pimday ba ombud start pang detol ni so kimit ki ba song bang filaban pengkuat ki Kitiar bang bilang pilaman sathi hidon ke bathroom atas bathroom kamera yang kata ke advice lagi nampang pilap haksi amro haksi hidon kinang pangpat kibamla man haksi yang namarba kalau overcrowded han yang nanti kibri di beduk ki system kiasa ndri nyong ini more than 50% in the house ini ban kurang ka bakasok ka labu mengirimkan instant solution ada khatsang sikit lawan lesiang baka jinikai kalong ba kitu kibale home solution lene kibale home quarantine bat kibale quarantine hakija kite musutu ba ladon kanu sistem kamera bala sini kite jeru biang setiap action berwarna IBP yang hospital mangin sa hospital ndai hadu menta kat ka bangila phak siyeng long klinik jongi ka iya yang dewai they are not serious we do not admit them we send them back home because they are already negative patients. So kita basa quarantine area apa kita take care kita diberi untuk ada kita ni kilawan nyalam begini sesuatu but we take care of that particular patient also. Kebaar bat kalau bangin kibagi pasien kim day kan stigmatize lah ni manang bangi kim sya kan yang mangitim yung ibit pang baun jam keluar ladau kim bahayang hasem kim dan kata kemensim banyarap yung nuno pang hiyeng di email ni para ni parana men lagi kini ini bahayang para maljan marpat ada pima kata moral support kini ginumpang kipli kinong kumbas sya nyuben dan sya stigmatize baki yang mah discriminate and stigmatize tiga ta
besar ni menyerap ni brother and sisters yang kil ini bapang kemnu bakin bam kemnu bakin te kemas kemnu bakin ko ila de sum kala man kasih kat kebaabat kemampuan ai hikai ni kajing kentu jong ai ki tong ki bati yang em ki khang sebenarnya ke senong ki am misha la pen min hospital ang lin asiang ki am long bang asiang senong long bang te kata pen mi jeng ya ndai yang ni ndai tapi pinjai ayo nong pang pli ulang usah diskriminate ulang stigmatize nong te proses nong long salet lalang kumba nyobin tadi lalang kumba iben pli pang na pena nga semua as kung kajak bendil cengi kajak bendil tu beli kajak bendil pengim lang sa lang bawa ya itu ngimban stigmatize diskriminate kini kinapa Ikinang punya alis kirim sufu. Makin ni kita beladap tes, kita beladap cek dengan ni doktor ni, bat ni hak saya yang nomor boleh, makin dia kata moral support lagi. Jadi kita ini jengker pak dengan baru kini kita senang hari. Kita biar apa terhilang bani. Bat kebalai kalau apa staff yang itu nampak sebelah staff. Jadi staff kibang nila ai pentere hak COVID unit 19. Jadi bila ini akan bukan dan terus hapo kafil hapo ke Jakarta kemudian bikin dengan PPE kemudian bikin safety kemudian bikin pangai kemas kamtam lagi peligi food grade dalam dunga kejeng tip jeng syukuran isa ai ka assignment yang bakin play itu kita di hadir nungta nakerpa iki senang kita tahu discriminate kita try minta ke shift tentang ibu news ni kini try hadir news ni kini sa quarantine bat yakini kini hapo kini kayo kamut hapo kini arpues ni baro ki doktor ki staff kin sa ki hotel ki bala arrange the government bat ngim sa ki ban siem nomor ba ki wan ko ka long military ki patient ndai kamut bat ba kini kini trejongi ki bala infected lalong highly protected alright kalaban don na kadang ni sim gajing ya dalan gajing prevention pangin sa so ki haki hotel ke dalam seperti taniki sahabat tang semua awat discriminate dan newas stigmatize pada staff yang itu nama dia working 24/7 tentang kabamru kemtikna so banyo nama sisin do arum stage COVID-19 kin nama yo ban bami nama kila kamu tu PPE kin laban bamandi so we are keeping a shift of 4 hours kan bangila nang tami wan kiwe kini kiwe kibalami den bagila der ke duty kila tungko ila de kila wen de PE kila sum kijan kinet tu kila bar kalong ka di ka karukom tray kalong bang nadu i doktoran bias ibadai nodal officer jang civil hospital joni bat ide master trainer ro jang kanika COVID-19 case manai jingkai kiwe hadu jom break very good support team menang nadu staff nadu ki sister matron nang ta ki staff nurse kita try system metnya but step kan tam itu ki food grade ki pli ba duna la jom tip mrei ni ainu sim ki bakin wan chna ke semua nakalem jong ki pat baru ai tailang wat ni support us takiya ki ambulance wan sao kan lem nama 3 hours lem litai wan ki duman wan sa kini basim kiba le duty nang tangilaban release kini kiba ada tidak ada gagap hangno slim ki ambulans manyat ni sakham sini setai dan ki siapa ki sapu mau ki wen yu mau nang ki slim ter komon training na kerpat ke senong ka thau ni banginya trailang kenang bangilaban fight
Ya kani kejumpan tak kejung Thailand. Kam syang ang hangi ki medical professionals dan ki paramedics. Kasong kajing Thailand kasong katha ba ko way. Mangi kum ka di ka batit yublay batit riu tiblay nginang ruban yarap ikibay. Mangem day bati. Kata musuh namun ngintip ya kata di ilek menyetri lang bangi kung staff na hospital ba kamta mi kinongpang kibayo ay kan hijumpan what ang baki ilek staff na debek ilek utang they actually kimtip ya ay ilek mo kasuwan kumu ngintip sa discriminate on sa stigmatize it's really hurt them kata lagi cikir pak please cooperate with the government, cooperate with our civil hospital administration. Kita no ngamla banang kibiang 100%. Kijen guna ni hintai hinilek ban korot iki nang ilalap itu guna hilek ban korot immediately. Ti kata kada kijung kerpa dong hai parok ki nang sungsong dong kari kasi intiang ba e ki jogi.